रायच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. माझ्या बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुजिनो आसा. आयज फर्स्ट एजेंडा देर इज एन 2 एडिशनल पोस्ट फॉर द स्पीकर. तांचे 16 पोस्ट आशिल्ले एट पार विथ द मिनिस्टर 18 पोस्ट केले. वन इज एन प्रायवेट सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टंट. सेकंड इज एन एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द PCR COVID-19 किट in virology department in the Goa Medical College. Okay, there is a relaxation for the Balram Education Society for the allotment of the institutional plots research, which is an from Housing Board. Relaxation दिलेला असा. There is an agreement with the Minet French Private Tech with the MSME and non-MSME billing agencies bill under the TRDS. नॉन MSME बिल परत आम्ही RXL च्या अंडर करताले. त्याच पद्धतीचो दुसरो एक एग्रीमेंट आम्ही साइन केलेलो आसा. एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द सँक्शनिंग ऑफ द बिल अमाउंट ऑफ द 12 lakhs rupees फॉर द बिल ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचे बिल क्लियर केला. एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द सँक्शनिंग ऑफ द अगेन इट इज एन पार्टीशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे 14 August ताचे बिल क्लियरन्स. Purchases of the 2 smaller vehicle for the Goa State Cattle Management Scheme. फक्त सेम पैशातले 2 गाडयो घेवपा खातीर परमिशन्स दिल्ले आसा. NOC fees, license fees आणि NOC fees waiver for the Asta school from the Mapsa Municipal Council. Asta school बांदपा खातीर for the special children. Post of the Deputy Director in the official language. Same upgradation of the post. Appointment of one technician in the food technology on the contract basis in the Government Polytechnic Teaching Institute. Filling of the one post in the assistant lecturer in the Department of the Nephrology in the Goa Medical College Teaching Institute. Assembly summoned केला from 27th of March, 1 week. The 2 posts of the clinical psychologist on the contract basis in the IPHP. Finalization of the sanctioning strength in Excise Department. Tool Room Training Center handover to the IDC. Amendment in the Goa Cooperative Society Act 2001. Transfer of land for MRF facilities. वेगवेगळे 70 ग्रामपंचायतीक MRF फॅसिलिटीचे खातीर चार पंचायतीक आमी गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू लँड जी आहा पळय न्ही तांकां MRF फॅसिलिटी सेटअप करपा खातीर दिल्ली आसा. Construction of the slip road at a Billa Titan Junction from the Verna IDC between the NH 66 expenditure sanction dila. Post facto approval of the OT technician James Goa Medical College under the national program. Amendment of the Goa State Solar Policy 2017 amendment. Solar policy खातीर एक नवीन amendment आणला for the 5 years. Open access policy. They allow the consumers with the demand load of the 1 megawatt and above take power under the open access from the solar projects and during the daytime generation and during the peak hours from the 6 p.m. to the 11 p.m. through the battery enabled storage system with the maximum of the 15% demand of the state shall be the allowed on the first come first basis. Okay, the minimum capacity of the 1 megawatt shall and not be the applicable for the electrical vehicle charging stations. The consumers 2-3 असा भितर. Saint Xavier sound system करंजाले 12 लाख रुपये 17 न्ही तू कितें हांवें थोडोसो स्पीड कमी जाली 12 लाख रुपये ना 12 लाख रुपये पयलीं 17 पळयल्ले हांवें. इट इज 12,27,650 पिरियड फक्त हितून मेन्शन. इट इज एन फाटले पेंडींग उरलेले 2018 to 2022 अशें म्हटलां तुमी इतक्या पिरियडात. एक्सिडेंटाची मिटींग जी आहा पळय न्ही ताच्यानी सगळें रेडी केला. इम्प्लिमेंटेशनचें काम सुरवात केला. ओके, हांव परत एकदा म्हणजे मॅक्झिमम गाडयो खूब मोठ्या प्रमाणात तूं जर कंपॅरिजन विथ बाकीच्यो स्टेटी पळयत न्ही जाल्यार गोंयांत प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन व्हेकल हे जे आहा खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. आनी ताका 2-3 कारणां आसा आमी समजून घेतल्या त्या प्रमाणे. एक बरेच जाण रूल फॉलो करिना, ड्रंकन ड्रायव्ह. ओके, हें आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ओवरटेक करता आसतना न पळयताय ओवरटेक करतात. हो एक कारण आसा. वेगवेगळी कारणां आसा पण आमचे PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट तिनांची कंबायन मिटिंग्स कंटिन्युअसली सुरू आहा. इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला. लोकांनी म्हाका दिसता सहकार्य करपाची गरज आसा. ज्या मेन जाग्याचेर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आमचो प्रयत्न आसा रिड्यूस करपाचें.
थँक्यू. योगाचे किती करार झाला हां, योगाचो जो फक्त करार जाला पळय, योगाचो करार जावंक ना तो. करार जाला इट इज एन पतंजली योगपीठ आणि गव्हर्मेंट हांच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोग्राम्स स्टेटीत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाचे तितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, परत डेरी, ओके, आणि त्याच बरोबर RDA डिपार्टमेंट आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट, ओके, ह्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर हँड होल्डिंग करून स्किम्स सॅच्युरेशन्स कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हाज्या खातीर तांच्या बरोबर करार जाल्लो आसा. देर इज नो एनी फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. गोवा